Ou den si sou fè mou bagay la nou men. Metye la, fòm nan evite m lakay di men, koman sa fache kon sa men. Fòm nan kom koto yi men. Pase kon sa, kote fòm nan esplike m nan bawe men, mde yon chem dadye fòm nan lite. Dech la fè male pou gome si men, ma ple manze, wade zope, ma ple manze men. Mbe yon wal foye men. Ape to mesye. Wè mè fòm jen yo manje gou kon sa ou? Iko, yon se ba? Wapwe gou an? Ape bay pon. Pasin te fò wè La ge bagay pou de chen bidjan fe la yo basko wèm chita bo koto la men. Basko m kan gata de men. Yo wote m da, m kwa tam da fò la men. Yo wate m da gata la men. M chete yon nan nèk. M chete Ak lò fè se mò kou men. Ak lò fè se mò kou men. M chete pi wè nèk.